media kote de mana kero paper piglo nilitum nanga chopha pona tank pe nalitum dan bang sibiota nang pangrum na pot ning thelo kebang jilangani stame nilitum phan bidi sore pen chenglok sonsuri asai long tanang chirapon chitudun bombo bisili tumda tobar cholang dinlo si United Students Union of Karbi Anglong mate PTX pen USUKA Howraghat Regional Committee pen partir piponsi Howraghat arongsopi long sonner keba puthak mane sonner keba puthak nilitum labangso ATPNC pini litum khontai se farman sit in demonstration mate dhorna labangso kache songa jai mek dengpolo keteng sia kimang la helo je primary pen high secondary school ang denglo thanbang kadure tektik se thanbang ka so thanbang kadure pon aputa prabjin pen papleng ponai la pen number 2 bang la helo je 1951 boundary demarcation teng mensi inter district la pen interstate labangso border problems tame permanent solution duna po la pen number 3 bang la helo je Difu Medical College and Hospital ada sonsuri labangso kisung de boydo ala sonsuri kisung de boyda prabjin pen labangso permanent solution duna po la pen number 4 bang la helo je Difu Civil Hospital puthot pereng pothuna po la pen number 5 bang la helo je 6 schedule tet along ki unduna labangso abang kubang pitung phan prabjin ben thanbang hoi pekpona po la pen number 6 bang la helo je Howraghat Block Primary Health Center ada sonsuri kisung ke boydo ala bangso sonsuri kisung ke boydo anda permanent solution duna po la pen number 7 la helo je Howraghat arongsopi long ladak kacil lengya phala bangso towaram amukha mane kahin no tik la sela towar keng no anda prabjin pen semar pana po number 8 bang la helo je Howraghat Civil Subdivision labangso Howraghat Civil Subdivision labangso Civil Subdivision prabjin ben proper functioning dunila soner keba kemang padu sini litung la pini labangso घंटाई से फरमा labangso kache songa jame gdeng polo la sinil tung pukang tung bang la helo je non kachari ba BJP सरकार lang tung kai ke dapu सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पे alang tung putu jati mati beti sitani tung mangala bangso alang tung kan yala make ahokak bangke pini rat amit labangso jitu alang tung alam chak chipi rat theng labangso alam chak chipi bang litung make litung mane ke misel labangso ang thek litung thek bonon telo litung pukang tung bang la helo je primary level long same malah 208 lower primary school 208 lower primary school long anta single teacher si suli bonla sonda si high school and high secondary long bangal ka more than 800 labangso teaching post on the vacancies dolang la sojok litun jitu kai ke da ki pubam jitu masuno ka chari bang BJP sarkar kai ke ni alang tumake je cement pen Karbi Anglong autonomous council labangso education department alang tumai kai ke ni je mission quality education 2025 jong se thanba yong se abe burde kosan se quality education gelong ko laben mission quality education 2025 labangso jitu Karbi Anglong autonomous council long education yem Richard Tok biya ke ha ki japon labangso department lang titu labangso jitu labangso mission quality education 2025 labangso kani ye bang lake rar phan ka bang hu bisini tunga pudam na ko pathe labangso mission quality education 2025 labangso ninge der bana pi ral theng no pangdak der bana pi tame pini ane ta pe posi labangso thanba ka dure labangso pleng bedelo labangke litu mangke malak isi matha me labangke isi bangke ningdu me pusili tu bangke pudana ko labana first me labangso border problem ka keli dum theklom bomlo je 1951 nikasi 1900 labangso 1951 nikasi labangso Karbi district chelong labana labangso is a well demarcated boundary 10,434 square kilometer labangso longle ada amade total geographical land area teng mesila labangso Karbi Anglong district bangke mane amhang patheklo mate labangso district bangke semarlo sitame lapu Nagaland tuma dui hoina pet West Karbi Anglong ben hin mastame labangso Meghalaya tuma dui hoina pet dong hala border mate hoilang ke do hala sora tume kai kitame ke do ke thak labangso bangke ok chumhur mate ka pheri pen sela tumake bochena ko alam the bangke kai batai litum social media pen chenglok me kapre labangso electronic lapen labangso print media long ta labangso alam ke litum thek bolong bom lapen apart me border mate adui hoilong labangso ek paching thur ja phasa me Karbi Anglong autonomous council long ta border development board do lapen Assam government long ta me labangso border area development department do ta me labangso border area development department lapen border development board ta me lang tum ta me thangna ra site chikleng pret lasong sili tu thek long lasini tu pungang tu me ke prabjin pe labangso as per 1951 boundary demarcation teng mase as per 1951 boundary demarcation teng sila labangso interstate lapen inter-district border abla so problem ta mane permanent solution nalpo lapen apart me Karbi Anglong rar kari teng pen 2019 ani kan bangke labangso Difu Medical College and Hospital in Pulo. Saya litum theklong lo. Labangso Difu Medical College Hospital long tameta sonsuri kadure tektik. Non litum thekram long da hada bangke doktor kawe kadure tektik. Dawai daru kadure tektik. Ampes tame nerkep ne labangso department neurology pen check log pathology tho. Ba prexam la son thak so department ta nuanta da bangke abilang buson sili tum bangke beuta long. Lapen hada bangke jitu labangso campus long. Itu labangso Difu Medical College and Hospital labangso kikti madi labangso campus long ke je bata esame se arme ke jang lo butang jada bangke lang pa bi plaksi di kumi so sinang manjak dong jong se la buson bote koson se mane hadak sik se lang pa ke kita marat tum bangke koson se mesen be sik se lang abar sai long lapen la hello je masab so kisu jong se serious big
jingkan pik bote kiso yusi tan pik bote mane pen ongdung apor bangke labangso patient do mangalang tu mangke kaprega dim si refer de tik polang teli kaju ponong do lasini tu pukan tu mangalang je prabjin pen labangso difu medical college and hospital labangso sonsuria problem do la sonsuria problem da permanent solution do na lapen number 4 bangalang je difu medical college and hospital labangso difu medical college and hospital labangso nang pulo bopen bangke difu civil hospital bang inghap check lo lapen jong si difu civil hospital lapen difu medical college and hospital labang tu la hini pen compare lo blante el tu hada thegram long jel service better healthcare service bang hala bangso difu medical civil hospital simi kimita u kimitula lasini tu pugang tu bang la helo je prabjin pen lapangso difu civil hospital da la putot pereng kon tunako lapen number 5 ke la helo je 2023 anikan Ted Empowerment Committee Government of Assam pen mangke 610 padulo Karbi Anglong BTR la pen di Mahasolong BTR la pen di Mahasolong ke hala 610 long ki ununa abang pugang pituman mangke thanbang hoy pepunelo se Karbi Anglong lo more than 1500 educated labangso youth saktum mangke alang tum labangso 610 salang unde pida alang tum mangke thanbang hoy pepun pidalo lasini tu pugang tum bang la je batai Karbi Anglong Autonomous Council non labangso open puloke education ye Richard Talk biya ke dan ye beje apuna chaga thanbang kaduriya joksi mane thanbang hoida papleng pune tere kusi parang tum tadela bangkre more than 1500 halabangso 610 qualified candidate tumangke pilo thanbang ke manjipan apuna achak chok atum kali denma usini libangke pini bangso kache songa jai meglong pen Richard Talk biya ke hai mana arjun tum Richard Talk biya ke hai mana arjun tum lasini tunge pugang tunge mang lahlo ja prabjin pen 610 qualified candidate tuman alduman prabjin thanbang hoi pek ponampo lapena parsame ladak la Howraghat rong supi long loje labangso rana kari eteng pen Howraghat block primary health center ladak SMR lo bate ingpulo sitame ladak bangke Howraghat block primary health center bangke la anse adang angkang pik the bang same labangso hospital la bangke dak doktor bahini be ni tunga chini pona teng lapena pada dowai daru de kadure tek tian pada me campus jo bangke keter care ben chenglok la pena pada me itu mane ring ame power supply 24/7 labangso duni 24/7 labangso power supply bangke dak amire sosi ni tung tek kono lasini tunge pugang tung mengal la helo ja Howraghat block primary health center labangso itu sonsuri labangso kisung ke pojo hala ta permanent solution na lapena pada me Howraghat rong supi Karbi Anglong district long Howraghat rong supi betul labangke abarim nai rong supi lo kusili tung kado eta kachini bang sikong abarim nai rong supi ang bangke Howraghat rong supi tai silo lasir kami la jamang teknologi edak mangke rong supi angkang gedu labangso tuwar mukata menon mangke tuwar bang hengno lablo tuwar bak elo laso yok lo charlie somar pen chenglok adak rara tum mangke kidam ke bang labangso kisum tolo tapi esamer arbe jang betul bangke pilo palang biplak si mane so hidieson son angkang sel teknologi lasini tu pang tung mangke halo ja Howraghat rong supi long gedu ala labangso rong supi long gedu ala labangso kahing no ek labangso tuwar do anda prabjin pen labangta pilo semar poni private renovation mate semar pona pola pen number 8 bangala helo je Howraghat civil subdivision 2016 anikan abarim HM minister forcing tia kai pensil labangso Howraghat long mane Howraghat civil subdivision labangso incubancy Howraghat long mada PWDIB long malongso pan mate temporary dak make SDO civil asahem pinchokulu sel itu kitek dam long make labangso SDO civil asahem tamil dak make proper functioning abe keceng malam ke SDO civil appointment pilo api bangke SDO civil da bangke RJ mumang relum thek bolong delo la sojok bangke ladak Howraghat la an mane akari labangso bangke la lan tu bangke ran bangke mane apar lo pacong kunak so sili tum thek bolong la pen labangso ajok bangke dagrar bangke la mane ke pilo labangso civil SDO do bangke la bangke ran bangke ke pilo ke pamang hua saisi claim rong so sili tum thek bolong lasini tu pugang tu bangke la halo ja prabjin pen labangso Howraghat civil subdivision la puthot bang labangso la bangke proper functioning padoi functioning tu bangke pini bangso kache songa jai meglong itu bangke mane labangso phatak taram lo la peso bang labangso phatak mang itu kehang padu pon lo Karbi Anglong Autonomous Council Authority la pen Assam government manda abang ko ni tum pung tum non kachari bang BJP sarkar kali tu ala tu kai kida pu सबका साथ सबका विकास पुसे alang tu सबका विश्वास पुले alang tu pu abang Karbi Anglong long di bangke cingthur ulo pusi josi di pula pen tong kam cingthur to Karbi Anglong along di cingthur pu tum pudamune Karbi Anglong along di se hawak cingthur te rong so rong bot cingthur ni asi Karbi Anglong rong di pu cingthur ulo pusi itu mane pudamun pa balte horamun bola sini tu pungang tu bang la je la soner ke bakimang la soner ke akemang yosi Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke thik ding la pen Assam sarkar tum yosi kebang jilangar ni hangna side deng pon pe bulo tangte democratic arona teng pen itu make tangrak kache song padu pon kache song hut suluk sodak do boglok bene kisung pholok lo bene lamki lampong do boglok pen make
BJP Kacharipon, Karbi Anglong Autonomous Council of BJP Kacharipon, Assam government Atachi Anayipusi, Pinilitum, Labangso, sitting Contai Separman, sitting demonstration, Labangso Kachisonga Jai Meglong Pensini to Make, Labangso, Mane, Kaching Green, Mate Labangso, ultimatum, Assam government, Lapen Labangso, Assam government, Lapen, Karbi Autonomous Council Kachari, Make, Machinipon, Lahino, Kachisong, Ajay Negative, Cardon.